kodwa into umuntu angimela ayifunde nomuntu angimela yazi ukuthi akusuke kube lula uvela usuke uye kwelinye izinga liphezulu kakhulu kunalelo umele uqale phansi. Into engayisho nje ukuthi ngisemncane futhi ngisakhula, yonke into izokwenzeka ngesikhathi sayo, step by step. Nala ngizofika khona late mangizogcina ngifikile nje iminyaka isavuma, angeke sijahe ukuthi sokwenza izinto sifuna ukugqumela le ngenxa yokuthi indlela ababona ngayo abantu. Khona abantu basifisela okuhle, kodwa angeke size sikujahe ukuthi sifike kwenye indawo singaqalanga phansi. Shuthi la ngikhona kwamanje kusayisikhathi futhi kusi-right. Angiboni ukuthi khona inkinga angako ukuthi ngibe la ngikhona, ngoba nami la ngikhona ngiya-enjoy futhi esinye isifundo nokukhula. Manje kuyangithokozisa ukuthi ngiqale la ngizofika khona ma isikhathi sifikile ngizofika. Ngeke ngize ngijahe ukuthi ngigcina ngifike khona. Kuyilokho nje futhi nokubonga kakhulu leli thuba ukuthi ngilibambe kahle ukuze ngidlulele la abafisa khona abantu nabacabanga khona ukuthi ngigcina ngifikile.